Muruiri wa giti kia mubunge wa Mwekuru kaunti ya Meru Felicity Nkirote Biriri nareganite na mpumi cia kambuni ya Mizani iria ironanagia ati rutere rwa Meru Kwanza ni rutongeretie. Biriri aruga mpumi iji ni cia kumakia ringi kura na guti uma bure o bururu kiri mpumi iji iria cirarekeretio njuma ya kiumia kithiru Karambuka Ilemia wa UDA niwe wonekaga kwithirwa atongeretie no Biriri ari wa bairi. Muruiri uju wa kiama kia Basa kwarege kanisene ntere cha Mikinduri naria akurombairwa nyuma ya kujukia certificate ya kiama kiu kia gavana Kiraitu. Mukiri Mithika na Nteto Ije. Nyume kwa mukira certificate kurombete kia mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru na kiama kia DEP Kanambas Felicity Nkirote Biriri na mbiriritie siasa ciawe na njire misa maromba na itharuma kuma kiri antu bamuchie na kinyatho ni bawe. Turenda gwikira campaign yetu jarene cha mwathani atuwate njara kenda tutika noge mwanka atukinyithie ara tukwenda atutamburukirie barabara cietu na atwinamirie mabira bionde tukethira atukumutharima na twamwira nandi nete akae mutongerie twotiania ki no Meru yonthe county. Akiaria nyuma ya kiatho ki Nkirote na atianilite mpumi cio thunthuria iria ikonania muruiriite ki na kiama kia UDA Elizabeth Kailemia atongeretie kuringana na wendi bwa ringi kura ira ikaringwa tariki 9 icho chena maana anto ibo be ene polls baraba weta kwithithiria polls cio in the computers ibo endele kuthithia polls bakare bakiruta candidates bobe number 1 babekire kinya 99% obira bakendo bekira lakini baraba kauga muthiene ne antu ba Meru ibo bakauga na kura cio tariki 9. Antonia we batirika bedi orotongeretie misa kinya bukaririkana 2017 iciethairo ikithithagua na kwina antu baethairo bari iguru muno na itwiginya batonereite kugira nkera Felicity na kinya bau bange bonde bate kuonekana kinya ke posiu ni ati posi itotwira muno na ara muntu ari ni nara ciumite so no ciethirwa ikini generator wani antu betu kompyutene kana barabara ite kenda ciumba kariko lakini antu ibatonye mashinani na ni utukwira mheshimiwa Nkirote nete mashinani atso kura bano kinya tukoria Ekuru babonde baria pomba kuthwa kinya batorua maoni ya uyonthe yari nau so ni antu bakaiba baririe nteto ciao na ibo ega bantu baigwerie lakini kura tariki 9 ikaringwa na buni bubo kamua tipo siu antu bo bamwe batiwa na posiu cia kubate cio bakenagia but it is not really what is on the ground. Na bamwe baraba ukarikia thoneke Felicity tumeamua kumsupport kwa sababu tumeona she's a superwoman. Amekuwa acting, in fact amekuwa acting woman rep for like 5 months now. Ile shida tulikuwa nao kama wamama, tulikuwa tuwezi hata kumfikia woman rep wetu na hatujui yuko wapi. Na mara nyingi tangu tumjue Felicity tumemlilia, kuna miradi amesaidia, kuna watoto amesaidia na kuna wamama wamesaidia. Katuringeni siasa cia thiri muntu eja kibatwe akejo twira ng'ani akari na ng'ani ori onge akari agatutarira masabu ja ori kana ori onge muntu ni atutarira masabu jara tukwirigira kiriwe kuma 2022 kungi na kwa korobanjori ncheke kuma nteretie thangatha ibadharimeta na kurukiria kirimi muria urakumenyekana muno na rietwa Diba eta kurombete kiki MCA wa Ndine kutu tweria thina kuma Kenyera egwa Uhuru katuiga gwa kwina antu bana gwa thirikari ndi eria itathina kana tutoneka na mbuga ne katwaga muntu wa utonera ende Murungu amba utethia no atotethia yo nto utonenkera mono inkoronjaga gwitwa Diva amba utethia eria na menya no eritho rietu na riu arire twalwa Manoya ari MCA eto mutarajia miaka 5 yathira tulwa Menwe ari MP teka kuri MCA ngetomba gwikira munge batu turi akurubanjurie ncheke ya nao no kana MP kana senator kana gavana kana nya president ende MCA tuthiranirie na MCA na utiringe twamwikira na yamo ya mawira na yarandi baikite kire akuruba muna kariba thangatha bate ta kugira ndawa kuraya bate kunya ndawa akunate dispensary miunde tore ya thathi yekana na thangatha ira mingete thimi angono bashua ngachiomia burankomba nekenda antu beto bathimirwa miunda
na inyabo bau aba ina title. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.